Šta je farisejski kvasac koji Gospod toliko često pominje u Bibliji? Iako to ljudi kažu da je licemerje, to treba dodatno proširiti. Fariseji ili književnici bili su ljudi koji su u to vreme znali jednu retku veštinu, a to je da čitaju. Oni su čitali Stari Zavet i na osnovu toga su rasli, bili su veći ljudi od drugih, a samo su znali da čitaju. Nisu razumeli ni osjećali Boga. Znači, kvasac je nešto što te učini da budeš veći. Neka veština koju si savladao, neka škola koju si završio, neko znanje koje posjeduješ, ali ti narasteš i misliš da si veći od običnog čoveka. I zato Gospod vrlo često kaže da se čuvate farisejskog kvasca. Kakvi sve kvasci još imaju u Bibliji, odnosno Novom Zavetu, pogledajte u sljedećem videu.